ukuthi nithi anizwanga ngoba konke ngikubeke kwasobala ukuthi ungabisayisusa indlebe yakho beka indlebe yakho uyilalele noma ungabisaciphiza lutho lapho nangoke uSicelo owakambokazi bafowethu simazi uSicelo Mbokazi ngokuthi uyi-motivational speaker noma uhambe indaweni eningi eqhuquzela noma ekhulisa abantu noma eqhuquzela umoya wabantu osufile ngiyacabanga ukuthi baningi abantu abathi ngabe mina kade ngafika uSicelo Mbokazi angazange azawuvula umlomo but namhlanje sizwe into emangalisayo noma isizwa into ekuyiyona ethinta inhliziyo yethu ukuthi uSicelo lo wakambokazi la ikhona ukhona ngaye ubaba uSifiso Ncwane thina indaba serious yafuna ukugxila kuzona kakhulu but kunento eyikhulumile wathi ubaba uSifiso Ncwane wamthatha wambeka ngicela ukuthi uzwele so buya si discuss mangibuye waza Sicelo sicela simshele izandla Sicelo simshele izandla uSicelo lo uSifiso yamazi ke mayenza into zakhe userious ngenye indlela uSicelo wathi ulandela uSifiso ulandela uSifiso waba ukuthi nangu lo mjida wenza kimi brazo ngiyacela kusanje ukuthi 2 minutes ngikhumbula sengiya kuSifiso ngithi Sifiso this guy abezo Sicelo ukuthi uphetheni sabo sanibona ngokukhulu ukuyithoba ngiyase ngiyaphutshiswa nje ukuthi ngikhulume kodwa nami ngicela ukuthatha leli thuba mina every day mawungena ku-Instagram wami uzofika ubone last week uma ngikhulu uyangifonela senzeka lokutshela ukuthi ngiprint isithombe engasishutha ngibaba uNcwane beCarnival eNdwele ngoba ngalo leyasuku kakhulu igama angehla stage kuhleli noSisimroza manje but after this you are going abroad axake kusho lapho ngiyoyibuyelela emizini yabantu bayasazi isitori sami mina everywhere I go angiqedi interview ngachazanga ngobaba uNcwane nomndeni wakhe ngiyengikhumbule usisi wami kwangibuza umama uNcwane usisi wami thina mina ngaze ngiye dance ekhaya nje mina bekuyimina nosisi wami ngiyalazi udaba kodwa umama uNcwane ngiyakhumbula wangifonela uze office ngahlala 3 hours wonke busy kodwa wathi nje usisi wakho kufanele nangu asanda ngafakazi ngifuna ukuthi usisi wakho aye kwi-matric dance so engifisa ukusho bazalwane ukuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngiphile kwi-era kababa uNcwane into yenza ukuthi ngisho lokho mina bazalwane ngiqale into ye-motivation kusa abantu besajwayele ukuba kuSithembiso Zondo every time engifika kwi-stage angithi mengehla kuthiwa hawu nangu uZondo omncane kodwa ngiyakhumbula ubaba uNcwane uLinda Sibiya eya kwiVuma FM wadrive esuka the sales weze uzo mawazongilanda wathi mfana wami into ye-motivation iyaphila kuwena ngifuna ube uqala uyokhuluma uyo-welcome Mr Magic kumsakazo wakho ngaxalela nje baze ngavuso sibamba ngizobona imoto la instead ngilate kodwa ngavuso sibamba uzanizobona yabo so bambuka bamlunguza marketing bathi hayi nama uqamba amanga bambona qamba amanga baba uNcwane uqamba amanga mase launch album yakhe wangibiza futhi yabo so saqala ke manje ngathola ithuba lokuhlala sisambele ikole sakhe singisikole ekhuluma kusona ngisaba ngisho ukushutha isithombe khona la ngathi ngishutha khona isithombe yawo ifoni washaya ngathi akangiboni ayibuela le wahleka yedwa so engifisa ukusho bazalwane ukuthi kumina mhlawumbe kungakuncane ngoba mina ubaba uNcwane nomndeni wakhe noma uAyanda ngihlangane nabo kunobhadi bazalwane angisho ukuthi mhlawumbe nginketheni ngihlangane nabo ngiwunobhadi ingenawo isho indawo yokuhlala ngihlala emzini yabantu eMlazi ngingayilutho bazalwane ngiyakhumbula 2019 yakuSteve Harvey ngahlala eBoston e-airport yakhona zehla inyembezi ukhona umuntu usisi osebenza khona lapha wale eSouth Africa wayidlala le ngoma kwi-speaker wadlala ukulungile zehla inyembezi ngathi mina washo lo muntu wathi ngizoya abroad uyabona ngikuphi manje so engifisa ukusho kancane ngifuna ukusho nje ngikhulumela mina njengoSicelo mhlawumbe ngangaba namandla emali namandla ezwi lokuma ngidefende ngoba sabantu kunabantu njengoba besho ukuthi umdlalo aba-entitled ukuthi fanele wenze right ngendlela efunwa yibona uyabo so engifisa ukusho ma ukuthi whatever that you do we are beyond ngeke ngakhuluma noMawenza ku-Instagram ngamtshela ngathi mfowethu we are there for you even though kungeke si-provide our financially but leyo support yokwazi ukuthi your father played a role to a point that we are here if maybe one day we don't know asisho ukuthi bayokhala yabo but wakudlala kumina ngingemuntu uyena umuntu wokuqala ubaba uNcwane owakholelwa kwinto yokukhuluma kwami khumbula khona umfowethu uAndile sasihamba naye sisuka eMlazi ka-M ngenyawo kudlala ukhozi bathi mina hey yabo njengoba umuntu interviewer uSifiso lapha one day ngiyo-interview wathi uAndile ulambile wena azibesithenga amagwenya I remember bazalwane ngathi ngenza i-interview yami yokuqala
ngiqala yohamba ukhozi ngamfonela uAndile ngathi Andile cela ungiphelezele ngifuna kusambe nawe khona uzofakaza ukuthi wathi wena ngilambela amaqulu namhlanje bazalwane ngithi mengifaka ivideo within a day reach 1 million views namhlanje bazalwana one of the most followed motivational speakers cela ukusho lokho bazalwane mama akakwazi wangikhuza umncane wathi ungafiki kumama mina indawo yokuhlala benginayo babuncane wathi hamba uyofunda ukuhlala kwasho ukuthi la ungayihlala khona ngeke uthi indawo bayayidayisa bathi akunayo imali yabona ngizokuthatha sambe endaweni ukhuluma la ngathi kufanele ngithi kulungile baba ngiyakhumbula uJumba ngangifakazela siye emzimkhulu kwelinye isonto lomuntu umfundisi ala ndo uJumba ehamba ngehezi uJumba esadrive ihezi uJumba esadrive ihezi bazalwane sisuka kude uJumba wakhuluma amagama nayo uJumba unestory sakhe wathi uJumba yabona izozolibeka labo beka labo 5000 engina 5000 ngiyakhumbula bazalwane sengiyitholile indawo sebesho ukuthi bazongidayisela wangifonela wathi hamba uya office ngahlala usuku lonke wangafika fona umdeni ngabuya nangu-Asanda angithengela u-Asanda ngifica ungcwebe bebuya esikoleni sidle la ngibuya akekho one day wafika ekhaya la ngihlala khona esontweni ngangihlala emlazi ka-D wathi asambeni lakhaya mthetho bakumenile lapho ngifuna ufike ukhulume khona ngibachajile imali engibachaja yona ngifaka 5000 ngapha so bazalwane ngendawo yokuhlala ngikusho kuma-interviews lokho kukhona everywhere nginendawo yokuhlala through ubaba uncwane bazalwane through ubaba uncwane wangilekelela kakhulu so abantu abangaziyo they know ukuthi mina I found a father figure from ubaba uncwane. I also found a mother figure ku-Mam Ayanda because mina osisi bami bebe kwi-trauma stage ngiqala ukuhlangana nabo sasi-traumatized bazalwane. It's not easy to be a product of rape bazalwane. It's not very easy because kuvika ama-moments uyatriggerisheka but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangilethela ubaba uncwane engithi noma kuvika into yathi mina nginayo ubaba kodwa ngithi mengireflect ngibheka ukuthi hayi mina ngamthola ubaba. So mina ke bazalwane ngifuna ukuqambela amanga sengingelo into njengoba ngifaka ama-channel ngiye-scroll ngefence ngiyafika ezansi ngoba wayigqoka kanjani ngabe ngithi ukhona umuntu wangithulela into enkanjena mase ngishaya iwalk yakhe uyamaziye so bazalwane ngifuna ukusho ukuthi ilegacy yababa uncwane iyaphila ngiyacela futhi sengivala bazalwane ngihlala phansi ngiyacela bazalwane ngiyacela wherever you are ngiyacabanga ukuthi abantu ababizwe la abantu abadlala irole ubaba uncwane adlala irole empilweni zabo ngiyacela bazalwane let's end with uMama Ayanda ngiyacela into ebuhlungu nowadays you don't know ukuthi who got your back because umuntu ukhakha akubona mase flathela aphinda utshela abantu the same indaba nawe so ngiyacela bazalwane kakhulu ngiyacela kakhulu ngiyabonga kakhulu. Thank you Sicelo hayi bese ngibhekisile bukela uzongena babafu ngiyabonga kakhulu la khona mbukeli wami umzwileke mawukuthi ngithe lalelisisa kahle ngiyacabanga ukuthi uzwile uke wachaza ukuthi uSifiso Ncwane la emthola khona umthola esemgaqweni umthola engenalutho engenatwango kolimi lasemhlabeni umthola umuntu ongazi noma liyavuka ekseni noma liyaphuma but ke kunento ayikhulumile of which it's very very profound ngelinye langa eyenze uAbraham eyonikela ngoIsaac. He didn't tell his wife even though uSifiso Ncwane wayebona ukuthi yabo manje mangase ngithi ngiyamtshela lo nkosikazi uzothi hey noma ke enayinhliziyo enhle but uzothi hayi asithini kwakha noma uyabo because sina abantu besifazane siyazi ukuthi sinalo uthando siyakwazi ukubanakekela but uSifiso Ncwane wayesethi no I'm going to do this ukuthi ngenze ngesandla sami saka right isandla sami sokhohlo masingazi ukuthi ukhona engikwenzile. He gave to this man wamakhela umuzi lokho kuyinto noma kumlando ekufanele wonke umuntu noma umuntu osezingeni eliphezulu athathe noma asikiphethini ngoba konke lokho namhlanje kukhulunywa kahle ngaye kuthiwa mobusisiwe kukhulunywa ngawe emagcekeni mobusisiwe ukubusisela ukuthi ubusiseke wena wedwa but uNkulunkulu mekubusisa usuke kubusisela isizwe sonke.